Kedian bagah New Trap Youth Council. Kala pendrem juri katanat kakak kia jangka cela bakam simlala ban siu tulap yakinos ki batrai kontraktual wala kapuar bagian trai kala kun no hapanai risau arjar arfusan umawailat miki cela ubade menteri katanat kakak kia lang bagelat potai kubor mentakasi kakalai tarik ukelalengkot wala pensyai bakan simpor kandiat ban penbej ini kakam Indonesia kin sala ban yo no yaki tulap ki jangki wala ya turu bakinos ki bampat yo ikatulap kabalong nadu brai naiwing ban no pra jung stem arjar arfusan baru kelalengkot arjar arpun riu kidan ke basau sepak ngut duna. Last time por pingi appoint ki nomor kala bu la don ka timeline te menta nomor kala kut ketu te menta ngidang simpor kandiat ban penbej ya ketu ban re appropriate biang ke sesi te menta kala ya te within this January itself kala yo ka should delay kandiat ba nomor kala kut tengi ham pha biang pha proposal biang ka wei ke saka planning finance kumta terter ke ban yo approval mut ke simpor kemudian ni dan simpor so this January itself kan kala besi nomor kala mentah kala don pada finance setang ban pelajar sanction kan ngut kidan gini ginos kiba miok telok kan ngut kidan kumta si aspa prapoka plus bat sekitu kiayu kumta si lai duna sauspa kedon skajing kenok gini kiseng ba kisupa tray berbali kamdon jing thok ni tai pha teng biang yakam kedot siam kata ni kemno ya ini kinos kiba ta tray kontrak ya kata amde ong verbally tapi amde bong verbally na marngila so tho hi kane ka kam is an ongoing process mo amde tang kan ni leni in the past also na marngi so tho ba ka health department is very different from other department amde kum ke ki kam it deal with life and death of the people kana kata daw ni so tho hoj kan sadon kedon ka delay slight delay ha ka office work tingin namla ban ong ban pensenge ya ka yu kum no bin ong yo kan ya kinos ba em amar ka bampoi yu ten nai ban tre kanus pak kru kasih gini ka tulop empat ki arpanai dan poin exact amount dengan 4 ayu tang bakas tang nadu no nomor Desember